News, Idol Spider Rodas, Tatak RMN. IFM News. Maraming salamat, Idol Spider Rodas. Iti data a report kabayatan ng mga idol. Ito man ti report ni Idol Dennis Gabriel Lipio ang subli mga idol. Vice Governor Matthew Marcos Manotok kan Jamie Herrel Manotok nang ipaay ti libre ataroon karag iti pasyente iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. At ito man ti report Idol Dennis Gabriel Lipio. Mga idol, IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Maragsakan, lady pasyente di Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital. Aga po iti blessing na naawat na idilang marang kalman. Kaya nga pak, napod pa, nagaputi mas napod chain, iti ipay makanakwada, babayan sila iti mataknan, iti provincial government para palang ngada po, continue West, Vice Governor Matthew Marcos Manotok, kini Jamie Herrel. Amin ada di hospital kita na beneficiaran karaman yung utibyan kasi panagsipuring dahil lo res pasapasa kasi panagpain iti karaon at iti pasyente iti grasma panagyaman dito iti panagkasar si Bisikurador ken iti asawa nakas na dakpakamat iti kalaga sa nasosoran na amin na interilos natin at inda panagyaman naman Idol Lawrence na amin na ditiwas, private schools, dukay, at kapag itinitay na karoon kadakdaga, as panagyaman, dito yung internet sa panagkakalay sa. Hindi mo tayo ng kalman naman tayo, na nagsuswa sa gobernador sa amin ini, kilo ko sa norte, as panagyaman dahil sa tunay na suporta, itibis sa gobernador, kung kasama ito yung baro na baro na asawa na. Idol, Dennis Alipio, Tatak